السلام علیکم سنگتاں چون شما ہر کجائے وش و وشال باتیں وشیانی منگیرہ باتیں بلوچی زبان جوانی و وشتوار گوشندہ شاہجہان داؤدی، عظیم بلوچ، اصغر مراد، تنویر نظر، ارشد سبز سعود عید وشین روچ سنگباں شاہجہان داؤدی اے عیدہ لات سعودو غزل سنگ بنتے ہیں سوتانی کی بورڈ مزمل موسی، محمود بلوچ و جاوید نیادہ کتگاں بینجو الیکٹرک سادہ و ڈولک نال نسیم علیہ کتگاں ڈولک عارف عذور بینجو استاد رسول بخش فرید و شوکت سپرا کتگاں بانسری نومی بائی سروز عارف مزار اوکل ریکارڈنگ سازگر اسٹوڈیو کوگیدان کیچ جاوید نیاد و مکسنگ اپیز بلوچ اسٹوڈیو لیاری کراچی پاپشتی توار شاہ ابن شین یہ ساؤتھ و غزل شاہجہان داؤدی جندے یوٹیوب چینل سنگ بنتے ہیں عظیم بلوچ یہ 12 نواریں یہ سوتانی نامی مرچی کی اولاد بلوچستان میں ہیمانے پہ آقا و قربانے یہ سوت ندراں خالد عرصے نامہ سوتانی زیمہ کار مزمل مزی بینجو استاد نسیم علی ردم لالا عثمان بانسری نومی بائی سارنگی استاد نواز علی مکسنگ استاد اپیز بلوچ ریکارڈنگ بلوچ اسٹوڈیو و زیمر اسٹوڈیو کراچی آسن تعاون عامر کریم شاکر حسین احمد شاہ ذیشان البلوچیاں عظیم بلوچی اے ساؤتھ عظیم بلوچی جنتے یوٹیوب چینل سنگ بنتے ہیں تنویر نظر اصغر مراد و ارشد سبز یک ڈیوٹ سوتے یہ سعود نامی دروشم یہ سعود ندریں روپ راچار نامہ شاعر مختوم شاہ یہ سعود اصغر مراد جندے یوٹیوب چینل سنگ بیتے ہیں او مائی یوٹیوب چینل عبداللہ امام یوٹیوب چینل لائک شیئر سبسکرائب علم بکنے سلامت باتیں ایچ غم مگنداتے من شمے کستر وقار ہارون